Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah pusat medue ancang ring warsa kalitali tigang likur pengerau wisatawan Nusantara Wisnus dahat ke andalang ring widang pariwisata. Ini ke ucap sangkaning wesanan resesi global sane kejejehan pacang moali ngaunang pengerau wisatawan mancanegara Wisman rauh ke Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mausang, ancang panglibakan Wisnu sering warsa kalitali tigang likur kauningin nincap saihang sarang warsa sedurung pandemi. Manut dane Presiden nguratiang ring kewentenang wisatawan Nusantara. Paikatan dane medue ancang antuk nguah wilangan saking 550 juta pengerau Wisnus terosiki koma petang miliar ring warsa kalitali tigang likur. Nampadan indike punika Sandiaga mausang selami kalih kantos tigang warsa pungkuran. Pacang ketampanin antuk ngelaksanayan promosi ngelintangin paket-paket program kunjungan. Dios punika pacang kemargiang acara antuk nguduhang pemerintah daerah nyiagayang anggaran ngwentenin acara wiaden parikrama anyar sane medue kualitas berbasis budaya, olahraga miwah sanelianan. Kapeng untat paikatan dane taler pacang ruruh libur-libur tiosan sekading lanturang galah liburan mekadi sedurung Natal mangdeside kewigunayang oleh wisatawan. Genenen indik pengerau Wisman dane mausang sampun wenten lelimo negara sane sampun kesiagayang tur katarkayang medue resesi dan tendahat ageng saha kedadosang pasar utama di tepengan mangkin sekadi Australia, Singapura, Malaysia, India, miwah Inggris. Bisnis Bali, Nguningayang.